Folofa matoe fatalo fatu sa mole atu no pele leiva inga o le taeao ina ua 5 minuti te ele tula sfulu o le aso lua suma 5 lei o le nei foi masina lo no ono le tausanga o le masina yumi au tato fo lau pe tato fo lau a balole soifua manuia malo fo i tawata i taeao malo fo le usu e ati la to umalava na useu fo i tute mawhai o le aso i ele lofa malaga le o le atua le o tato te laulo silfa i lua pe au wan ea haftai le atua na wha maloloa ia ua mawhai e fo i o tato te whailoa i fia i le fo i tae au fau o le whaupukonga le o tato po kalame malu tae au faaleagaga e moli atu mo oe i lo mota mo lo lawa e maisi o fia lava o e mai mua whaafonga mai ai ia au atu le tatou malu tae au faaleagaga ia te oe maloa inga e moli atu le tatou whaamaloma whaafetaitele au nā le atua lo toniolo wale lauaina ma le folafolaina o le afio ngā le atua i le nei fo i aso e maisi o le amataga fo i o ngā luenga whai o le nei aso malo auna malo tautua malo alolofa i le lii malona finagalu e leo se mea faaleaualo tautautiva i le atua malona finagalu mo le atu i faamalo ia le tamai afiu na faapena foʻi ona amataina le tatou pokalame le taeao le tatou totolima le afi afetaitele le osuga le faafeagaiga mo le tatou pokalame le taeao le upu a le atua ia tomatauina i pea so tatou atunuu afeagai ai mafaiga ma lavasiga o le aso ma le aso faafetai tino keriso le aiga o le atua i lau tatalo faafetai lea ua manuia le auauna le atua e ala i faamalologa le atua ona o lau tatalo e maisi o talosaga ma o lega sa tatou tutū ai e toʻina atu lana auauna i ao le lii faamalologa le atua malo faafetai leu tatou ai asulu le tino so tatou tamai afiu ia ua faafesia lona malosi e maisi o lona laulelei ia le alofa ma le agalelei o le atua e le o mavae ana faamanuiaga e le o mavae lona mana faivavega o ia na te faasoasoa mai e manuia mo i tatou se atu tatou faamalo ma le tatou faafetaitele i auauna tofi a le atua o lo matou galulue faatasi foʻi lelei tua le misiona a le tatou Global Kingdom TV Channel ia malo le galulue malo le saʻili malo le suʻesuʻe malo foʻi le tau mawhai mo le alii faafetai lautou lagolago faafetai le galulue faatasi ia ua le tatou talaʻiga ma le tatou misiona faamanuia tele atu le atua i nei faletua le atou ia o loo tuitua ua le lagolagoina o auauna le atua o loo folafolaina i le finagalu o le atua i tumuina o le lalolagi se atu tatou faatalofa lenei taeao ia o tatou ō papaaga i luga o pega tafailagi le alava se platform o lo e mai mua faafofoga mai ai luga o le Facebook luga o le YouTube
lunga o tātou website ia po lunga fo o tātou le tio malo whaftai le awai mai le taimi mo le taimi whai lava o e ma whaamanuianga i le tautua ma lau langa tātou Global Kingdom TV channel au ni ngalo o tātou manu lau ti po tātou anama tau o tātou misiona tālai whaasoo pulea tālai le upua le tua fola le upua le tua whaasoo tangata ina ia mawhai o na iei nisi o atu e whai no umalawa mo soo na ia tātou pūlea o tātou ainga mo tātou sisio manga i le mana o le anganga pa ia ma lo whaftai au auna ma lo tautua i tono e kale sia mainga ai mai se tono a onga o ngā nuenga o nu ma lala whanga ma lo au mai e tuna aua le i mama ia te oe o lau au nanga o lo o tātou whaalo teleina i le ma lo le tua se e atu tātou whatalofa ni taeao ia i lunga o tātou Facebook Live ma lo le soifon ia sunga le taitai sunga le whaia onga ia ulale na kutou lale ma le whatua ia sunema lea mo pale mai lunga o tātou au nanga ma lo soifon ia Fatalo fatu fo i le taeao i le uso au auna na whionga ia fatu fo me yawa ia mafuta mai fo i le taeao ma le whatua ia mafuta mai lau mua Wellingtone ma lo fo i le pale mai le taeao lunga tatu au nanga ma lo fo i le whamalosi o lo sea mai le taeao fatalo tele mo o le uso ma le ainga whaktai mafuta mai ia fatalo fatu fo i le lale leio matone e to fine ia anga leia ngā lofa ua le mamai Nancy ia malo whaktai malo le awai mai ia tautolo na te whiangai mga nuenga ia au le whaanoa lama taimi moli mai eisi whaamalo si mi ia le tua manuia ngā nuenga le yaso kama lei ia whaatasi le li ima oi ia whatalo whatu fo le taeao le tina ia sala Serenity fui mono ia mafuta mai Hawaii o malo tele Amerika ia malo soi fua manuia whaamanuia le tua i le ainga. E whatalo whatu fo i le taeao i le tofine ia kema fili whaolatane ia le aua pale mai fo i lunga tata o nanga i le taeao maloso i fo manuia tantonu na ua mapu mai fo i wai ainga le taeao i le momolina o mai whanawa aua malo whamalosi. Ia whatalo whatu fo i le tofine ia Immaculata Pritchard ia alofa te lea tumo o tofine ma le ainga manue fo i whaiva le ne yaso. Se atu tātou whatalofa le whatua po tofine ia Malasi Junior ma futa mai fo i le taeao ma lole soifua manuia ma lo fo whamalosi ia wa uma fo i leiwa yaso fia ngai ba o onga mai se tutu na whaiva tono le ainga ni ia le atua ma lolo te tele le se me whangatai le atua. Patalo fatu fo i le taeao ia i lato umalago o le maua atu wa ai le taeao ia a ole o sisila mai fufunga o le atua e whaamanuia atu ia te oi ia le uso ia J. Jimmy Brown Williamu ia so uso le mafuta mai Samoa ma lole soifua manuia tantonu o lo manuia o le uso ma le tatou au nanga i Samoa ma lo whaftai ia whaftai ia anga lelei whaamanuia tele le atua le whiangai ma ngā luenga le yaso o le awa e sila mai e tangatanga i mai lungo le tatou polkalame ia i loa o na pui lo tangata o le tatou whaamalosi au lea po le tatou whaala i au lea ia e tutula au atu i o tafa ia a wal tatou wholaunga o le le yaso ia i loa o na pui lo tangata e whawhea o na pui o tatou tangata tatou te whaalango i le atua o le momo onga lea le apostolo ma le nau ta inga lea le apostolo na ia whaapea tua i le kalesia i Filipi o le kalesia pele tele le apostolo le kalesia le na ia whaapea tua i Filipi o te alofa ma o nau tele ia te outou o loo fia ma loo pale
outou le au pelei. O le whaamanatu lea le apostolo i le kalesia e ui i le nono tia o ia i totonu o le whare pui pui, e ui i le nono tia o ia i whainga tāma pua ngā o le tala inga male misiona, a o na mo onga whaiva wale ia i le kalesia. Lea ua whaata tuaise manatu au tū mo tātou le taeao, ia i loa o na pui pui lau tangata. Know how to carry yourself. Ia afatu lai se fisile fa pe feo na pui pui o tātou tangata, tātou te whaalango i le tō. We rely on God, we depend on God, because God is carrying us wherever we go. Ole, whala i aula lea mo tātou, na toi whamanatu atua i le apostolo i le kalesia i Filipi. O outou, o te alofa ma o nau iai, o lo fia ma lo pale outou. Maila i o le whamalosi au o le apostolo i le kalesia. Ia outou tu mau i le li. Mata mo fia le whamalosi ma le whala i au o le apostolo. O se toi whamalosi au fo i le li tino ke riso. Lea ua whailangi fōlau wala apostolo la lewa ke pese mai le langi le kalesia i Filipi lato uma. O e na wala au watu le suafa i oma e le isolo muli le mata le peni. E le isolo muli le mau ia ke riso. Na whaapea to le apostolo. Ia o tou tu mau i le li. Ia whaapea ona tu mau o tou i le li. O tou o te alofa tu iai ma o nau atu iai. O lo fia ma lo pale o tō. Ia lele. Ai ale e kalesia ke riso le taimi lei. E kalesia a ke riso lo moli mawina le mana o le tua le taimi lei. O i lātou o lo totoi. O i lātou o lo whaatali atu le toia fio whaalua mai o ke riso. Ia lele. Ia le tu. Lea lai whai mai le tala le apostolo. O te mana tua lo le apostolo i lātou na lātou Malu nui. Na lātou whawina whaatasi ngā luenga, ma whesoasoani i a te ia. Whe maila i o tala le apostolo. O te ai oi atu fo'i i a te oe e motia. O te ai oi atu fo'i i a te oe sole tui. Ina ia tasi lo o lua manatu i leli. Amen. E pei e whaulinga mai i o lo o iaise e se inga i tono le kalesia. O le whamanatu fo i lea ma le toi whawhangu lea mo tātou lo a inga le nei taeao. Ia tasi o tātou manatu i lele. Lea wa ai o iatu le apostolo. Ma wha ai loa atu le apostolo i le kalesia. E lei si e pele i lona loto nei lo o le kalesia Yesu o lea lofa i ai. Ma nau iai, o le ua fia iai, ua whai lea ma pale i lona ulu, le kalesia ke riso. Ma ia ai oi atu ai, i au auna na whesoasoani i a te ia i le galuenga. Ma ia whaapea atu ai, o te ai oi atu fo'i, i a te oi e motia, o te ai oi atu fo'i i a te oi suni tui, i a tasi, lo o lua manatu i le li. O te whaatonga atu i a te o lua, o le na whesoasoani ma le whaamaoni i a te au. A o iai o au i le tala le rei. O e na whi nau whaatasi mau o pui al apostolo. Vi ia le li. O lea tātou te tāmo mo e whaatasi. O lea tātou te whau whaatasi le whina rano le tua. O lea tātou te whi nau whaatasi le tua malona whina rano. O le whaamanatu mo tātou sa mo le taeao nei. Ia tasi lo tātou manatu i le li. I ia le li. He meili o Paulu, o e na whi nau whaatasi mau. O e na whai mau whesoasoani whaamaoni le ngā nuenga. O e na ngā lulua e whaatasi mau. I ia le li. Maila i o le whaamanato le apostolo i le waenga, ia vai o tau, ua i le tusi o le ola. O tau i ngoa. O le mea lea, ia o tau oli a i lea li. Aua lea unoa.
o tau oli le li. I ia le tua. Praise the Lord. Oli le li. A oina maua I tātou I le vaila au sili leo le oli. E tasi lo tātou manatu. E tasi lo tātou loto. Tātou te nganu lue whaatasi. Tātou te au-auna whaatasi. Tātou te whaia whaatasi il whina ngalo le tua. Ina o tātou I loa. Ua tu sia o tātou I goa I le tusi o le ola. Amen. Patalo fatu le una le tua suma pa fengainga ia fatu ia maloso I fomuia pasta sumai staimi e faista kofe lei taeao ia alof tele mo ele uso au auna mal fatu ia longo ia fatalo fatu fo ia e romi soti le una le tua fastaila au mai fo le taeao fapanuia tele le tua e fatalo fatu fo I le tamai a fiu le ua mafuta mai fiu fastaile awai mai ia whamanuia fo I le tua I le whea ngai e matatu por kalame le aso. Ia whapea fo I so fine le ia ula whaleni whaftai le mafuta mai. O le au ngani atula lea le apostolo I le kalesia I Filipi. Ia I loa o na pui o lou tangata. Fai mai lola I o le apostolo I lo uma ta watu I le kalesia o tou o te alofa tu iai ma o nau iai o lo fia ma le pale o tou. Ua tu sia o tou I ngoi tusio le ola. Langa lewa u wha manatu atu I ate o tou. E votia masune tui a tō makele mene o tou na fi nau wha atasi ma ule ngaluenga. O tou na fe soani wha maoni a te au le tala le lei. O tou o ena ngalu lua wha atasi ma I le fina ngalo le atua. Aua ne ngalo i ate o tou. Ua tu sia o tou I ngoa I le tusi o le ola o le mea lea. Ia wha apea o na tu maua o tou I le li. Lo ainga. Tātou tu mau I le li. Wha whion tātou tu mau I le li. Ia tasi lo tātou manatu. Tasi o tātou langona. Tasi lo tātou whamoe moi. Tasi lo tātou misiona. O lea, manu ina leo nganga mo lea tua malona fina ngalo. Mai no lea ior fai upu lea lima lea e maua se au o tātou fe au por sa valio tala le taeao. Filipi. Ia I loa lo o tauanga Malu e tangata umalava. Awa lata mai leli. Amene. Ia I loa lo o tauanga Malu e tangata umalava. Ua lata mai leli. Know how to carry yourself. I loa o na pui lo tangata. Ai mawhai o na tātou sau whangai le manuia e whaavau e peo na whaamaros au to le apostolo le kalesia. Mea mua, ia tātou tu mau I leli. Lua, ia tasi lo tātou manatu I leli. Tolu, ia whapena o tātou wa. Whaamaoni. Tātou te whi nau whaatasi, tātou te ngalu lua e whaatasi. Mō le atua malona whina ngalu. Amen. Ni ia leli. Mai leo le apostolo Filipi. O le mea lele o te manao I ate o tou. I lo mea umalava. Ia I loa lo o tou anga Malu e tangata umalava. Au wawa lata mai leli. Amen. Ni ia letua. Praise the Lord. Aua ne I popole o tou se me tasi. Tasi la le me tau wei o na tu mau. Le kalesia I leli.
tasi le me tau ai ona tasi o tātou manatu i le li. Aua poli. Aua le atu wali. Aua le mata. Me atala le apostolo le kalesia. Filipi. Aua le ipopole o tou se me tasi. A ia whaai loa atu o tou mana o i mea umalava i le tua. I le tatalo. Whaatonga. A toa ma le whaafitai. Kanga le marai. I ia le tua. Te ilo a ona ia te oele anga Malu. A ona ia te oele loto mawalalu. A ona a toa ia te oele ono sai. E whaamaoni le tua. E le misie oele whaamanuianga wa umana au mai e le tua mo tātou. Ina ua tu sio tātou i ngoi tu sio loa. Le ise mea tātou te toi popole. Eife mea ale apostolo Filipi. Aua ne i popole o tau se me tasi. A ia whaailoa ato tau manao. I mea umalava i le tua. E ala i le tatalo. O a mai no tātou o la tatalo. O a mai no tātou tapua inga i le li i totonu o tātou a inga. O a mai no tātou o la whaafitai i le tua. Praise the Lord. A fo i la le whai mai tala le apostol. A wao le manuia fo i mai le tua. O lo o sili lava i mea umai manatu i el tangata. E leo ina i o tau loto. A toa mo tau mawhawhau. Ya ke wiso Yesu. Amen. I ia le tua. A Malu lua tu lava ono le swing o le tau. Le fo ia tu luku o lo matu iai. Ia ua sui fo i whaalongo le tino. Ai whaftai le tua la whaamalolonga, whaftai lau te talo, ia whaftai fo'i, ia i le lango ai mese o le whai o lenga, ma le matalo talonga uma o wale whaamalolonga le tua i ana au auna, o le au whainga luenga, o tatou a inga, i ia le aua le popoli. Le an mena te popoli ai. Whaailoa mea uma i le atua e ala i tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafitai. Me mai i le emi ma se whainga tāo ta i ala wa uma le whaata oto i le atua mō lana whanau. O principoli wa au mai i le atua mō le tino ke wiso. Le mas whainga tā i ia le ari. E ala una whainga tā, ua wale whaia tā ua lea. Le whaiwa le tatalo, le whaiwa lea, whaafitai, le whaiwa lea, whaatonga, wala au i le tua. Amene, vi ia lea ni. Ia le mele i tātou te mine, se ilonga e mū lima tapali ofi. Se ilonga e whea ngai mo pōpua ngā whato ai lua wala au i le tua. Seilonga e o mai whaafita uli ma whaingata o le savalinga whato ai loa wala au i le tua. Whato ai loa whaafita i le tua ina ua maua se wha manuianga i le ina ua maua se manuia. Amen. E whai mai tala le tusipa ia laua lunga to i tātou wha malosi ma tātou wha la i au ni taeao. Ia i loa lo o tauanga Malu e tangata umalava. Filipi ua lata mai leli. Ia whaapea ona tu maua o tau leli. Tasi lo o tau manatu i leli. Ia o tau whinau whaatasi le ngā luenga. Ma ia o tau ngā lulue whaatasi mo le whaalau te leina o le whina ngano le tua. Amen. Aua ne ipopole o tau i se me tasi. A ia whaeilo atu o tātou manao i mea umalava i le atua e ala i tatalo e ala i le whaatonga a toa ma le whaafitai i ia le atua maua lo le tātou lea e manuia le ua umana fola mai e tuspa ia le whai mai e le apostolo Filipi
Aua o le manuia fo I mai le atua e sili lava I mea uma e manatu I le tangata ua ai le matautia. O le ale mea ngai ke mafau ai, o le ale mea ngai ke manatu I ai. E sili ma ato o toa atu manuia ua umona tā pena e le atua mo oe malo painga. Sau ai tua ma le wha manuianga. O le manuia ya e sili mea uma e manatu I le tangata. E leo wina ai o tau lotu a toa mo o tau mafau ya ke riso Yesu. Amen. Ia iloa ona pui lo tangata. Know how to carry yourself. Ia le li. E faaleagaga o ia a o tangata te talo. Faaleagaga o ia a o tangata e whaatonga I le tua, e wala au I le tua. I le taimi o le solo le lei, ma le taimi e le solo le lei ai. E faaleagaga o ia a o tangata e te iloa whaafitai le tua I le uma. Ia le li. Ia le atu. Faaleagaga o ia a o tangata e loto maua lalo. O oio tangata e te iloa whaamangalo. O oio tangata e te iloa na whaailoa atu le nā tura o le atua le wai malamalama. O le atua e le taui masui. Ameni. Awa le I taui atu le lei I le leanga. Ameni. Ai a taui atu le leanga I le lei. Mi ia le atua. Ameni. O lea lau tatou iai le taeao, e le whai wita le tatou malu taeao faaleagaga. E se ma le mata ngō fie o le ngalue mai o le atua I le tangata I tatalo, whaatonga, mai loa whaafetai I le atua. Amen. Mi ia le ali. Whai mai nona I o tala le apostolo I le kalesia Filipi. This is the final word. O le toi upu le ne. O usoi. O mea ua moni. O mea ua tau le leia. O mea uma ua tonu. Ma mea uma ua mama. O mea uma ua matango fie. Ma mea uma ua longo le leia. A fai foi o se isi mea. Wa aila wa mi. Aleluia. O kasi kele o mea e muli ale amio. Pense know how to carry yourself. Ia I loa na pui lo tangata. Mi ia leli. Ale fai mai la apostol. O le toi upu le nei. Lo ainga, lo ekalesia, le tino keriso. E maila I o Paulo, o mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, ma mea uma ua matango fie, ma mea uma ua longo leleia. A fai foi o se isi mea, ia leleile a mio, ma ia vi ia aile atua, ma ia o tou manatu natu I ia lava mea, vi ia leli. O mea uma ua o ina ai o tou. O mea uma ua o tou talia I le swafa o Yesu. O mea uma ua o tou whaalongolongo mai ai a tau. O mea uma ua o tou waava ai mai ai a tau. Mai leo tala la apostolo, ia o tou whaia lava ia mea. Ona ia te o tou leo le atua, o le ona le manuia. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Vi ia le ali. A talofa atu I nisi o tatou ainga lea ua pale mai nunga o tatou o nanga le taeao. Ia I le tina ia salamasina, whaftai le mafuta mai, ia whapea fo'i le tofine ia malia losa, whamanuia tele le tua Hawaii, ma losa I fuamuia, ia whapea fo'i le tofine ia naia, ia mafuta mai Amerika Samoa, ma lo whaftai le mafuta mai le taeao. Amen. I loa na pui lo tangata. Le wa uma na avatu sile fa feo na pui.
tatalo whaatonga atoa mal whaatai e te le popole i se mea. Amene. Lewa umana ta watu le apostolo le kalesia. E votia sune tui ke le mene ma outou uma le ainga i Filipi. Aole ingalo ia te outou wa uma ona tu sia outou ingoa i le tusi o le ola. Ia whaapea ona tu maua outou i le li. Ia tasi lo outou manatu i le li. Ma ia whaapena ona outou fi nau whaatasi le ngaluenga. Amen. Alma ngai ala ole tau walunga ina le apostolo ole sa vali malona tusi atu le kalesia. Ole toi upu le nei Filipi le au soi. O mea uma wa moni, o mea uma wa tau le leia, o mea uma wa tonu, o mea uma wa mama, o mea uma wa matangofie, o mea uma wa longo le leia. Ai a whaia iei seisi mea, wa aila le tau wa mio. Ia vi ia aile atua, ma ia o tau mana tu natu i ia lava mea, wa aila wa mio ali i whaife au. O le ali to o tele o lau e ka le sia, le ali le whaonga ino o e le atua. Ai a ulo wa mio whaife au, e le vi ia aile atua. Mai leo le apostolo, ia o tau mana tu natu i ia lava mea. O mea wa o inai o tau. O mea wa o tau talia mai a tea. O mea wa o tau wa ai mai a tea. O mau tau whaalongo mai a tea. Fe mai leo tala apostolo Paulo. Ia o tau whaia o hia lava mea. O na ia te o tau lea o lea tua e ona le manuia. Ia ilo na pui pui o tātou tangata. Ia tātou ilo na pui pui o le ngā luenga le tua. Ia le ali. Ama whai ono tātou no pui pui le ngā luenga le tua. Pai mai leo tala apostolo Paulo. Ua fia fia tele mai le ali. A wao na pō neiwa toi tupu mai ailo o tau mana tu natu mai atea. Sa au tau mana tu natu fo iai. A ua le maua o tau se ala. Mana tua lo aiga o lea. O le tala noa me le apostolo Iona nono atanga. O le tala noa me le apostolo Paulo i to tono le fale pui pui. O le eise taimi e toi whailo iai ma le kalesia. Amen. O le eise taimi, o le eise avanoa. Le olona loto lewa se saa mai le kalesia. Filipi a ua o fia tele i leli. A wa ona po nei wa tupu mai ailo o tau mana tu natu mai atea. Lea wa o tau mana tu natu fo ia. A ua le mauai o tau se ala. Amene, mana tua au na le tua. O lo tutu i manga ala. O lo tutu i whawa a ai. O lo tutu i taulanga. O lo tutu i e kalesia. O lo tutu i nu. O lo latou whaia le fina ngalo le tua. Ei ona whaamalose toi le apostolo i le kalesia Filipi. Ia tasi lo o tau manatu i le li. Ia whaapea ona tu maua o tau i le li. A wawa lata mai i le li. Amen. Vi ia le tua. Ia le li. I au tau mana tua, au nā le tua. I lātou uma o o puapua ngā tia ona o le mau ia ke riso. I lātou uma ua whaafale pui puina ona o le tala le lei. Whaafea ona tātou maua. Whai maila i o tala Paulo i le kalesia Filipi. O te le whai atu ona o le matiwa. A wawa o ina o ia toa file mulo o loto i mea uma o iatea. Amene, ai paua leo le mea le mana o mia leo whainga nuenga o lau tatalu.
o lau whaatonga, o lau whaafetai le tua, ia e mana tua ai le au whainga luenga le tua. Ameni. Ni ia leli. Lewa i loa e le apostolo, wa oli lo na loto, ma ua fia tele lo na manatu i leli. Wa i loa le apostolo le mafau mai o le ekalesia ia te ia. Ma le manatu mai o le ekalesia ia te ia. Ai whainga tau wa le mawhai, o laua whale pui le apostolo. Amen. Mai leo wha manatu le apostolo le ekalesia Filipi, o te le whai atu, ona o le mativa, a wā o ina au ia toa file mū lo loto i meha wa iatea. O a mai lo loto le tae. Lo a inga o a mai lo loto le tae. Ele o le mativa, ele o le le tango lima, ele o le tamau a inga, ele o le tele o mea ma le whaulai o mea. A ia toa file mū o tātou loto i mea wā o ina ai tātou. Amen. Ia le tua fai mai le o tala le apostolo Filipi a wā o i loa le mativa, o i loa fo i le maua. Amen. Amen. Ia le tua le tae au o mea i wa umma o na o ina i le apostolo. Ia le li o mea i wa iai le apostolo i mea umma e a ngai ai o ia i le fe au ma le ngaluenga po le tala le ia le tua. Ia le li e mea tala le apostolo o le mativa ma le mau oa o i mea umma lava o te iai ma mea umma e o ia te au ua o ina ia au ia o i loa o na maona ia o i loa o na fia ai ia o i loa lea whaulai mai o mea ma ia o i loa leongi o mea. Ia le tu. Praise the Lord. Mai la i o tala Paulu Kalesia Filipi maule masanina e taulotoina kerisiano o te mawhaia mea umala i le whaamalosi mai o kerisio. Amen. E se le matango fio le tae aua tauna e malamalama i le mafuanga na siti ai e le apostolo le mau o te mawhaia mea umalama i le whaamalosi mai o kerisio. Le ala ua e malamalama le tae aua le mafuanga na siti ai le apostolo le mau o te mawhaia mea umalama i le whaamalosi mai o kerisio ia te au. E ele li ofea le ngalai tusi mai tono whalpui o lai no tia o no le tala le lei. Ale fui whaalungu atu le apostolo le Kalesia o amata ona iai se mea ua tuku tono le Kalesia lea na ia whaamalosi ato i le Kalesia. So le tui ma e votia a toa ma ke le mene ia tasi lo o tau manatu i leli ia whaapeo na tu maua o tau i leli a wawa lata mai ke riso i ia leli o te mawhaia mea umalava i le whaamalosi mai o ke riso ia tea. Amen. Mai leo le apostolo Filipi ai ui lava i lea na o tau wanga le lei ina o tau walo lofa mai lo puapuanga i ia le tu o le amatanga o le tala le lei ina ua o waluatu na i maketo nia ia te autou e le aise e Kalesia na alofa mai ata i lungo o mata upu o le foai ma le talia o mea na o autou lava e wainai le maangaia o le ringa ese mai o le Kalesia le fina o se Kalesia e foai o se Kalesia e matua e yanga le lei au na le tua se Kalesia i loa tausi au na le tua lea laua matua i whaamatala atua le apostol ai ui lava i lo o tau anga le lei i lo o tau alo lofa mai a tau lo puapuanga Filipi i la ua walu atu e abata le ngangonga le tala le lei e le aise Kalesia na alofa mai a tau le tau po foai ma le talio mea na i lo o tau lava i ia le
E o lava la ila lupe se mana apostolo wanga ia tu Tesalonia. O lea lava ia. E tausia tua ile kalesia i Filipi. Amen. Tātou te milea lupe se lo lau au na lea tua ia mo umar tātou fea mai. Hallelujah. Ale fe mai tala pauloi. E o lava i fe mai awa foi a o Tesalonia. Lo tau a matu mea na o matimai. Wale atu tasi, wale atu luafo, aua sili i mea uma na uma nao ali. Tala ia la apostolo, bi ia leli, bi ia le tua. E se la mana ia o wha uni ole tala noa la apostolo le kalesia. Hamene. E lei no o sa ili se mea alofa, Filipi, e kalesia le ai whawhetai lo tau foa whawhetai lo tau wanga le lei ai au te lei sau e sa ili ngea o manguia mangia o mea lofa ni ia leli a o lau ngaluenga o te sa ili le fua e atili ai o na tau le leia o tau mai iaia te o tau le atua e ona le manuia. Amen. Leiti oa na yo tātou tua o tā oto mai tia sā. E ese le maua lunga o le lato wa ai au na le atua. Po le mativa ma le tango lima o le ale me maua e tausia au na le atua. Le ale fe me tala Paulo Filipi. E le ina ia o sā ili se mea lufa mai ate autou. A o te sā ili le fua e atili ai o na tau le leia autou. Amen. Vi ia le atua. O a mai oi kirisiano o asu sausua i whaifea. O tausi le whengai ngā le atua. O e alofa i le tangata o le atua. Tele au wala i whai o tātou au auna i tangata o le atua. Vi ia le li. Maila i o tala tamalo. A o te sa ili le fua e atili ei ona tau le leia o tau. Ni ia le li. E mele o Paulo. A wawa ia te au mea uma. Filipi ua tele lava. Ua atoa mea uma ia te au. Ai whaafitai. Tō atu la pūlou ia te o tau. Ina o i Tesalonia wa. Na o tau a vatu lava mea lofa. Na o tau fōa ia tu lava i ia te au. Ona o lo o tau e kalesia. Le ai seisi e kalesia na alofa mai atea. Wana o tau. Mele i o Paulo. Ai whaafitai. Mai atea umea uma. Wa tele. Ua osa manuia o le atua. Wa atoa mea uma i atea. Ina ua o maua mailo o tau whaife au. Pai maila le kalale a Paulo. Le ngā lato le tātou sili lesi. Pai aso le te ale ia. Ina ua o maua mai atea. Mailo o tau au auna, mai a Epapharoti, o mea mai ate o tau, o mea manongi lelei, o le taulanga e talia ma le malia i le atua, o kaukai soli. Se manai o le ngā litanga tau Epapharoti na whai, na alu e momoli le mea lofa le ka le sia le au auna le atua. Momoli le anga le lei o le ka le sia, kia la whai mai Paulo. Wa tele, ua atoa, mea uma, ina ua o maua mai a Epapharoti, o mea mai ate o tau, o mea manongi lele, o le taulanga e talia male malie i le atua. Amene. Nea la ua ta watu le apostolo i le ekalesia, whaafitai Filipi, ao la upu le i ate o tau, sau ilola i o lesi mau le fia i tātou, le ua lausila fia uma i tātou. Mai leo whai upuna e sipulma leiwa. A o loo atua. Filipi, a o loo atua. E wha atoa e ia iate o tau mea uma e mati tivai o tau. E tusa ma le whaulai o lona vi inga ia ke riso Yesu. A o le ngalo iate o tau Filipi. Amene. Lo wa lofa atu iate o tau, ma lo nau atu iate o tau, o lo fia ma lo pale o tau, ia whaapea na tu maua o tau i leli. Aleluia.
mai lai o le tamaloa a o loo atua e faatoa ia ia te outou mea uma e matitiva ai outou e tusa ma le faulaʻi o lona viiga ia keriso iesu ia i le atua lo tatou lava tamā le viiga e faamavau oka e sona o le omaku asa saa le loto o le apostolo i le ekalesia o leai amu ia le ekalesia amene ua sasaa atoa iai lea manuia le loto o le tagata o le atua ina ua inu malie i lea tausiga le aga lelei o le foaʻi o mea uma aga femai ai ma mea manogi lelei ua fai ma taulaga e malie i le atua oka e sona amene a o loo atua e faatoa ia ia te outou o mea uma e matitiva ai outou e tusa ma le faulaʻi o lona viiga ia keriso iesu amen ia le atua mana ia le faiʻuga o le faalaʻiʻau ma le faamalosi atu o le apostolo i le ekalesia ina ia latou tumau i le alii ina ia latou iloa lelei ona puipui i latou ia iloa ona puipui o lou tagata ia le alii tatou faalagolago i le atua tatou faamoemoe i le alii ia tasi lo tatou manatu i le alii ia faapea ona tumau i tatou i le atua auā ua latalata mai i le alii ese i tutino ae tasi le tino faimai o paulu e manaʻomia lo tatou finau faatasi e manaʻomia lo tatou galulue faatasi ia le alii aua neʻi popole outou i se mea tasi aia faailoa atu outou malaʻo i mea uma lava i le tatalo faatoga atoa ma le faafetai faamanuia le atua ia te oe sa mo le taeao malu taeao faaleagaga e faapena ona tutu atu ia te oe i lou maota ma lou lao ia ua le tatou savaliga faatuatua ua le tatou galuega faafaaola o loo tatou galulue i loa ona puipui lou tagata tausi auauna le atua alofa i so o se tagata faalautele atu lou lima faalautele atu lou aao i se tagata o loo manaʻomia le fesoasoani ia le alii ia i le agalelei o le atua sa mole atu loo pele ia manuia faiva o loo totoe o lenei aso manuia le feagai ai o se tatou atunuu ma so o se lavasiga o so o se valaauina o so o se faiva ia muamua mulimuli le atua i mea uma tamali taeao tumau atu ia te oe lou lava viiga faamanuia i sio matou atu loo pele o samoa mai se o lou aiga ekalesia ia iai le atua au faamanuiaga e pei ona matou faalogo lelei taeao ia iloa lo matou agamalu e tagata uma lava tamali taeao o le matou tali atu le tusa ma le matou faalogo e lauma ina ia maualuga ai se viiga o lauafia ai tumau le faataumaa ia te i matou o le matou tatalo faafetai lea ona o lau upu o matou faalogo ai o ai o faafoga mai lelei taeao le atua o iai se manaʻoga o loo taoto i lona finagalu le atua ona oe te silafia faafeiloaʻi se manaʻoga lelei taeao le suafa o oi iesu keriso le alii o lona o le matou tatalo lea latu iai iesu keriso amene ia o le tatou malu taeao faaleagaga lea sa mo le atu pele ia manuia tele le feagai ai ma lavasiga lelei aso ia lea o le agai atu le tatou ai mainu ia faapea foʻi le tatou fauagana o le malo isaraelu o le tatou manai o le manava o galuega ma le tatou laʻo ai o le tupu ma tatou pokalame faatulagaina alofa tele mo outou loo aiga le tala lelei faamanuia tele le atua to God be the glory forever and ever amen.
Since I met you, Jesus, my whole life has changed. Since I met you. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamu e sa longa i fo i fanga i ampalauli ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i sa la elu sa mo na tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fi malanga mai lo ainga ia i se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile samo a fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu foi ia loa no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo fa pena ona tala no matus pa ia o tausanga umalawa e loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea la fia ile nganga ma misia i lu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua fa ma ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝚗𝗚𝚅, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa pa anga tato Global TV so se to le lang ia ole
o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia o le lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎 ia e se taua so o le atua ia o se mesa famonina ia o le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga whilua inga le na tatalo ai a Iesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se resi tu ngang o la ngonga ai se va ngang o la ngonga le ngang pa ia le tu ia e awalo fasingo manga fo ima ile o mai male ka ngai le tu ngang luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato ko TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia ke te to ne mo finis fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Iesu Keriso amen. Taeao and Shalom. My name is 𝗚𝗓𝚙𝚢𝚎 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia Malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Saraelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le fia o ngale atua. Ia ese fole vainga ina ualu ma vai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pe lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele I matou 50 fa I matou sa faien matou baptisonga sunga foi fa fenga pe ona matou yai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga faaftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yaise mo mitinga ya te oe te fia malanga le nupa ia o lo wawanoa le leilea
Lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le avanoa ia e whai malanga atu ai. O no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei avanoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lou a manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.